and mental fidesu man enya me dead da se obi aye adwuma pa na onya mfia dusia na okọ na ho nwugie mu ne e beka se ne sika oje no ho atechema enya de papa nanso mpayimfo se enya basa na ayeden abanesa na nchiremu ewo mpa nie aban no nka se obi a oye adwuma kwa ahomgyim onfa na katu yama no enya no koresa ye wo mni se ye wantento ho a obi aye aban adwuma ye te no ayeden ede to aye senate contribution na aban kan nyina ne se emfie dodo ade aye adwuma ni nyina no menti bibia mfiri usika nso na mu afi 2023 de usika ntento ho na yate ato ho no me de be ma wo na mom yate to ho aban yate sika no to ho aban de ba biye de esi ho abro ni be ka se interest no se 2023 de interest e di si ho no de mintim nya dan entua wonso a udusika akwa akoto bond no wonso 2023 de interest esi ho no ontim ntua na mom yedu 2024 a obetua 2025 obetua wayen chichemu na mom no obi anko bank ana bond holders no babi a omodi sika na kwoto a omunya mfaso firi ho nkoye nsakiremu ewo omusika na omodi akoto woni mu se meja tum ama misika na wo ho na matwen na after 2024 ekono aban shase atua interest no ana se me de me nyintum ti no meji misika tieni yo anti abanse eye voluntary anya force anya oshekenten se sabio upe umpe odrensa atu sika so asem ya ye kan bisi wo taki mere bi atwam omoso kwa huhiam se ya aban no soro ba bontia de chiro ka se obi bia wato bond bia na so disika akwa akwahye bond bia mu no odrensa ayedan atu sika no so afi baako upe umpe odrensa atu so oni obi ani chechemu bia batakist no trase ehun se ni aban na kan bebo aman no e ma aman timi fira huhihi a omo wo mu ba ye de etiye ye nya aban a oye kabi mam kan bi ono de yese meneti mamufo wono ma oye stakeholders ananso wo nsa wo mu no meni omu di nsa wo so se opa wo de kokko yi usika no o mpenso a ane atwen na ye nya nhyehyɛ ye na afi 2024 no 2025 ko no ye ntua usika no interest wo so efa ma antia ma me so fa ya kufu sabio oye omampanyi na adanko akufu ado ne busuani pa nya nkyɛn na obeka ya from 2017 eba bepensi to 2020 abano na ono na oye chief justice osomo aban ni mu na osomo aban ni mu no sabio ye nim say chief justice no ya article 71 holders article 71 holders no okwa pension obosom ya katu ya woje no eno na otifi ya woje ano kra na ede wo mkra no say ananse wakọ pension ti no aban ntel tax nti income tax a nanka ogene bosom ya katu ya wotua no aban tua aban tena sai sika and ya mama so for Akuffo sesi me no kasa yi anya hwe bosomi bia no sempo sa ne pension pay no kra no onye ya bosomi bia no oji over 20,000 ayat is can 200 million bosomi bia o oji over 20,000 is can 200 million every month wakọ pension tifie no anu nti sa nya sabio adwin bi ne woni tirim na enya sabio me fancy e fie e bia fie asem bi ana on president no wo fie ana se on abusuafo no bi wo a nka menyi ni so on na be the rightful person say obeba abontia beba kasa asem we yes because ni ewo mu nyina no say amra ya to about 2020 wie no na adwen ne say na Dankwa Akuffo ado bekoso ama na ye chief justice because na on performing ni age no mboro so betima extend na on performing mra no ye chief justice na on performing that is 7% ye kon mo na on performing wo mu hwe nyema na ekoso e mamu kan kro asensama hodo e court seke kosi sai odun za ma amna she was not performing anti na badi akire ya sa amre wa take over yi bobo ni dran chamia ani onu na no ye adwuma ni nyina anti aban no say oh na wabadi akire na ye adwuma ni nyina de na sa wa ye mbre wa bre na sa kofie ko homea na ya mana kofie ko homea anti ko kofie ko ho yawo ontu aban na so ka anti ho yawo na ma amre de yes ade no because obi aboso mo over 200 million
obi ase bi o teacher ni anase o civil servant bi a ono akwa pension ne pension akatua no kra no e bia wo de na afe ba ko 200 million e ka afe ba ko o ka bo ma yesen 24 months 4 times 200 million. But why didn't Anka say she's been a citizen and not no. Afe ba ko usika what I'm saying, obi you a have to be citizens, not spectators. Seke. Mami ye adwuma so as ye. Seke, anya adwuma bia na oye tinubu pobone. Ya abani yi ni firi ho mra na on performing no. Se on tranchan na be dey tie ni take over. Platform bia has a platform. Opportunity. Say no. Opasem bia, yes, opasem bia. Opeba bia na sem be ye de. Na onye obi a se bi oye hu bi no mmoba se bi oka ho. Obi abosom agi over 200 million. Teacher ni akwa pension mu say bosom nsa na oje. Ka teacher ni bi mpo na ye we di anka maka say fine. Nurse ni bi na ye we di anka maka say fine. Police ni bi anka maka say fine. Ade dey me support no kwa pension say ya because teacher ni aka tua say no kwa pension say na oje na ofie.